kiki pantaklitaki kun jamas kaptasa hichu takak futbol toketakam ya tiawinaka utki. Masuro Primera División de Bolivia, Liga Tigo y Antun Kim Sanatawinaka Hawaii. Nias Bacadías Tamak Pago, Serbu Nacional Potsi Taman Patipjasiwayi. Luis Tosiko Hupau Nairir Gol Kim Satunka Soktan Kataru Chantawayi. Ukat Pair Gol Tomi Tobar Hupau, Pusitun Kamayan Kataru Chantawayi Haraki. Ukarok Royal Paritamak Bagolaru Real Santa Cruz Taman Peraptawayi. Nairir Golak Royal Paritaman Takiu Perinha. Kunate José Correa Hupau Pusitun Kapaskan Katat Makatam Yapatar Gol Chantanja. Real Santa Cruz Tamantekaj F. Mam Jason González Hupau Kim Chakaltunka Kim Chakalkun Katar Gol Chantarakinja. Ukat Aurora Tamak Pagol Cheru Independiente Petrolero Tamara Tipawai. Nairir Gol Yair Reynos Hupau Kim Satunka Payan Kataru Chantawai. Ukat Pair Gol Rodrigo Ramallo Hupau Pakaltunka Kim Chakalkun Kataru Chantawai Haraki. Hichuru de Caja Cayantawin Kim Salatawin Akauti. Always ready tamak Wilsterman Tamampiu, Municipal del Alto Natan Uyun Kim Sahaipura Nataskani. Ukarok 10 Chonger Tamak Real Tomayapo Tamampiu, Hernando Siles Natan Uyun, Hechahaipu Chikatanira Nataskani. Ukat Blooming Tamak Bolivar Tamampiu, Ramon Tawichi Aguilera Natan Uyun, Pakal Karum Chikatanira Nataskani. Masurok Europa tokan sumay katam nakakaanat uyap harakiwa. Niat la liga yang tawin Atletico de Madrid tamak sohta gol mayro a Sevilla tamarati pawayi. Atletico de Madrid tamatikak Memphis de hupam. Alvaro Morata hupam pek pagol sa pamain chantaw yapke. Ukat Antoine Griezmann hupam. Yannick Casas hupam pek magol sa pamain chantaw yapke. Sevilla tamatikak Youssef Enesiri hupam sa pagol chantawayi. Premier League yang tawin Manchester City tamak pagol Cheru Newcastle tamarati pawayi. Phil Foden ukat Bernardo Silva hupanakaw kolanaku chantaw yapke. Arsenal tamak Kim sa gol payoro Bournemouth tamarati pawayi. Arsenal tamatikak Thomas Partey, Ben White, ukat Zayt Nelson hupanakaw kolanaku chantaw yapke. Bournemouth tamatikak Philip Pailing ukat Marcos Senesi hupanakaw kolanaku chantaw yapke. Chelsea tamak magol Cheru Leeds United tamarati pawayi. Wesley Fofana hupaw sa pagol chantawayi. Ukat Wolves tamak magol Cheru Tottenham tamarati pawayi. Adam Traore hupau sa pagol chantawayi. Serie A yang tawin Fiorentino tamak pagol mayro Milan tamarati pawayi. Fiorentino tamatikak Nicolas Gonzalez ukat Luka Jovic hupanakaw kolanak chantaw yapke. Milan tamatikak Theo Hernandez hupau sa pagol chantawayi. Bundesliga yang tawin Stuttgart tamak pagol mayro Bayern Munich tamapati pagasiwayi. Stuttgart tamatikak Juan Perea hupau sa pagol chantawayi. Bayern Munich tamatikak Matthias de Ligt ukat Eric Choupo-Moting hupanakaw kolanak chantaw yapke. Ligue 1 yang tawin PSG tamak pusi gol payro Nantes tamarati pawayi. PSG tamatikak Lionel Messi hupam. Danilo Pereira hupam. Kylian Mbappé hupam pek sa pamain magol chantaw yapke. Ukat Hawen Hadiam hupak Arkopat Peru magol chantaw yaraki. Nantes tamatikak Ludovic Blas ukat Ignatius Ganago hupanakaw kolanaku chantaw yapke. Ichurok Europa token sumain tatam nakak anatap harakiniwa. Nias la liga yang tawin tung kamayan alwat tung kapaskan katerok. Barcelona tamak Valencia tamampiu. Spotify Camp Nou natoy uyun anataskani. Ukat pusi hay purok Betis tamak Real Madrid tamampiu. Benito Villamarin anatay uyun anataskani. Premier League yang tawin Chicago Chikatanirok Liverpool tamak Manchester United tamampiu. Anfield anatay uyun anataskani. Serie A yang tawin Mahay Pirok Inter de Milan tamak Lecce tamampiu Giuseppe Meazza natan uyun anataskani. Ukat Kim Sahaiput pusitun kapaskan katerok Roma tamak Juventus tamampiu Olimpico de Roma natan uyun anataskani. Ligue 1 yang tawin Kim Sahaiput pusitun kapaskan katerok Rennes tamak Olympique Marseille tamampiu Zoation Park natan uyun anataskani. Akiu hilat kulkanaka yakor kama mahacharun tawitak mitaki.